Sigun ni pilamit idi kalman detoy suspect tayo ket adda nga dagos ti resolution nga inted ti korte ta temot ilibak talaga nga na dinismiss iti korte detoy gapuanan ta awan kanot ti adupay nga ebidensya di physical evidence nga kunada nga tay ibagata yon tay naala na kung nakumanlangin sir tay naala na sigun ti ana tayo deti pinag-responde tayo ngamin nga nakapaspas launay ta more or less 2 minutes lang sir. Kit kawawang na lang siguro kasalsalog na deti may isang barito nga detoy kit awan pa iti naala na so awan na i-present tayo nga di naala na sir so na-dismiss di kaso sir. Okay. So, may sa the grounds, with the provincial prosecutor, kurang yung evidensyang impresentar pa iti parang inquest proceeding. Apo deputy in short, awan pa iti lames or lames nga nakuryente na. But nakumpiskar tayo, sir, deti inaramat na nga pa nagkuryente. Apo Dondon, sir, Dondon? Yes sir, adat yan ti ikot iti PNP deti sir ta under custody ti PNP deti nga aparatos nga nausar na. So isong DJ sir, dinismiss iti korte. Sigun ti ti tawag siguro nakita natin ti kalsada lang uno apagkuana then tinatawag na. So napaspas unay ti nagresponde tayo sir. So baka pagbasa lang di saksaka na wano so awan na ala na awan pa inaalan sir iso nga dinismiss ti korte sir. So true tawag 911 iti emergency hotline iti Philippine National Police po dumalag sir. Yes sir, makita tayo ti epekto ti 911 nga talaga sir nga talaga nga mayat deti nga programa ti PNP. Deti kwati police service anniversary tayo di kalman sir ti presidente ti mismo nga talate adat ijayan ti tactical operation center tayo di Camp Crame ket inpadas di kalman sir talaga nga namatmatan mo ni Apo Presidente tayo ti effectiveness na dito dial 911 tayo sir. Okay. Sir, way back iti barangay Salpad Pasuni Ilocos Norte. Since nga dahil kiti na awating reklamon, may nagkaliti illegal fishing, masansan ka di sir, kada di kadsay nga may sangkat nga illegal nga aktividades, illegal nga panagkalap, iti nadakamat nga barangay. Apo, Sir Dondon? Naanamot sir, at naira na lang siguro nga ako sir, awang mo ti reported, imon monitor tayo amin, nga digiti kapitan, kan digiti tantarod na sir, so dati, siyempre, ante mo't mga kwan medyo naunag basit dito nga barangay. So, awan mo't timon monitor tayo, sir, nga kaslate, kanayon nga dati agit illegal fishing dito nga barangay, sir. Okay. Sir, ano ang klase gaya? Dati yan yung naramat na nga panag-illegal fishing po, Sir Dondon? Sir, dati masansan mo lahat nga matiltiliw tayo, dati baterya na, dati inverter na, kasi di baterya sir, i-convert di inverter ti or more or less mga 220 volts. Isot mo sir na nga pagkwati rad na. So di yung tayo ko lang sir, gagangay lang nga talaga nga improviser. Okay. Sir, gapo ka dati sir, ti agdang ti PNP, numan pa, dinismiss ti pinati nga reklamo, gapo iti grounds ti kurang tinipresentar ti ebidensya. So ti agdang ti Philippine National Police na pasong Ilocos Norte. Sir, diti talaga diti tuloy-tuloy diti anti-criminality campaign tayo hanalang diti electric illegal fishing kasi jay do diket amin sir nga illegal nga aktibidad nga siyempre anti-illegal drugs diti anti-environment tayo nga so amin digita sir imon monitor tayo sir. Okay. Sir, kadito kung tawag ang formante ni Bomboche. Dapat digitihan na digitiket na nga salusudan. Bomboche, go ahead. Okay, maraming salamat na Bombo Roger. Kaya nagyaman kami ti oras mo, Apo Police Captain Dumalag. Congratulations. Napindas launay. Dato'y dagdakamatem nga panagrespondeyo. Nga 2 minutes.
kalpasan nga na-report kada kayo ket nakadanon kay nga insigida iti lokasyon datoy naidanon nga report kada kayo. Sir, malagsid iti datoy physical evidence. Awan dagiti da dumaan nga witnesses nga mabalin kumang nga nang suporta nga nang ibagang isuda ket nakakita kada datoy inaramid dito nga nasa ong individual po Police Captain Dumalag. Actually, sir, nung makita mo lang tay sir, tay video na-aktuan na talaga, sir, na flashlightan digiti tropa tayo. Kurkurin na sir, ngam dati kapas launa iti pinag-responde tayo, di tayo ngamin amuno, salsalog na lang. Awang pa'y talaga at naala naman, sir. Ngam dati nga video footage, sir, na ipresentar iti korte, dati mismo nga panungusar na DJ aparato nga pagkuryente, sir. Sir, pakiulit or sir? DJ video footage, sir, nga naala dagiti otoridad nga aramaten na usaran na DJ mismo aparatos ket na ipresentar iti korte, sir. Kung sir, DJ illegal possession kunanan sa DJ ita. Ngem kasapulan dalang iti pagtibayin da nga talaga nga adda tinaala na siya tati ko nat kurten sa sigunti nabasak itatay. Mabalin nga nausar na DJ ngem awang muti ikan wano lames nga naala na, sir. Okay. So gamiti statement nga inusar na nga pinagkuryente na lames awang mut lames nga naala, sir. Okay. So gamiti mismo nga subject, sir, that individual admit rin namot nga talagang usaran na dato iti panagkalap no, sir, wano ilibak na. Admitin na, sir. Admitin na nga talaga. Matatalaga nga uri balbaliktad ket adda video na nga talaga, sir. Ala barbareng isuti pagmen-menaan na nuno pagbut nga hanan to aramida nan dato apo Police Captain Dumalag. Malagsid ka dato, sir, nga panagaramat ti panadatoy electric panagkuryente iti panagkalap. Adda ka din digiti imon unapay nga naipadanon kada kayo nga sa balimet nga wagas iti illegal fishing, sir, kasi iti panagusar iti dinamita wala anaman. Sigun tinapalpalabas, sir, at dadagiti natiliwan idin nga agdin dinamita iti baybay tayo, iti masiknan iti ili nga pasukin. Ket dagiti nga kanito ket natiliw da then naipila tayo digiti kaskaso da.